ngizocela umfundisi Ntombela waseduma besaba ukuba ngifundele umthandazo wesabatha. Inkosi imbusise. Umthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane, inkumbuzo yokuzila, inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngano Jehova manaka Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantu. Ngiyakuthokozisa ukubona ithempeli namhlanje ligcwele. Inkosi imbusise. Sonke lesikhathi sila bekade siyingcosana. Abantu ababuye benzele umuzi uthi kube nesisindo. Bekuyilaba abangayiguli bemhlophe bekade befika bethulela nazo sibona noma afika la. Inkosi izibabusise. Akufuneki maNazaretha kube khona umbango ushembe ukwabelana mayewena mayewuli wena mayesemnambethi nonke hambelanani. Inkosi izimbusise. Ngibonga wabona lo muzi osufile. Singazi ukuthi sayobuya isibuyeni sifike la. Kepha abantwana bakulo muzi abazange bahlubuke, balinda bahlala emthandazweni. Namhlanje ingakho sila. Kodwa ukuthi angibathande kakhulu laba angayigqweli kwemhlophe ngoba uma bezala basuke bezingeqiniso. Izani
inhlanhla ibingasazi ukuthi uphinde itholakale kuyinhlanhla kufika abasembe emzini wakhiwa yini niwakhela ubaba okuzalayo uthimo lamakhosazana manibona uhluma isikhoda kungasafiki amanazaretha noma ngasafika unyazi namanazaretha asebuhlini ngoba phela le mizi mani yakhanisweni yakhela bona oshembe ukuthi mani nosisi banikhumbule kodwa kube buhlungu-ke mabe ushembe engasafiki kodwa nje abasesontweni ubuhlungu buqedwa ngumthandazo noma ngabe buhlungu kanjani kodwa uhlala emthandazweni uNkulunkulu ukhumbula ngingakhohlwa-ke nokubonga ubukhosi balapha ebathenjini okuyibona okuthe sekunzima qinile ibhawudi yinye into ehlula nina amanazaretha abanikeli bange singekho isidingo sokubanga lokhu nizokwenza kuze konwe abantu ningakwenzi ngoba ngigcina ngingasakuboni sekonwe abantu ukuthi kanti baningi bafuna ukuza la ayazi nina vulani izandla nibamukele ngoba uma befika nina nikhonjana phambili bayothini sibiyeleni ushwala bethu bebumnandi singakhonjani bona sisukeleni la sisuke khona emidlalweni la esaba khona imidlalo yasezweni ebekumnandi khona masithi sizokholwa basifica abantu bakhona bekhobhana ngiyanincenga amanazaretha ibani moya munye yona ushembe uma esefikile ezweni lini noma emzini wakhiwa yinina kube ngathi kusuke likhulu itshe ebelinisinda njenganamhlanje likhulu lisukile itshe ebelade linisinda nina abagcotshwa bebandla ngigcotshele ukuthi abantu bayisephambili ungabahlakazi nibake ngoba zonke izinto bafanele oyibuza kunina bazobuza nina uma ngabe nina nizwani ake nizwane nina abagcotshwa nodwa kuze nebandla libe linye ngiyazi abagcotshwa bayazwana kodwa makhona abantu abazwanayo ngokukholwa usathane usuke seduzana ngoba bayithanda into enhle ngiyacela-ke nje basekufikile namhlanje lokufika namhlanje kwandi ngaphinde ngiyisilomusi uyisona esibikabi uma uqamba amanga ngelilanga kwaqhamuka abantu la angeke ngibasho ngisabazi ngoba into engenamsebenzi angiyigcine engqondweni bathi khona abantu bendawo bathi bazowudiliza lo muzi wakhe endaweni yabo asengithi mina bona cha angiphikile uma besebenze kuphi kubona bawudiliza umuzi kodwa engikufunayo abafuna amaloli kuyo yonke inkukuma yalo muzi bayithwala bayilethe ebuhlini ngoba inoshembe azange kwenzeke lokho ukuthi inkulumo yakhiwa abantu basemhlabeni bengafuni size la kanti lo muzi wona ufanele abe nowuthanda kakhulu nina abantu basemhlabeni uzalwe isimangadi uzalwe isimangadi umuzi wakhiwa babamkhulu wathi uma ngabe nimdinga niyongena
manje namhlanje senizonda lo muzi. Angazi ukuthi imana zathi ngingenelwe yini. Abanye yabona abantu bayangena, bathi bayaphangelana abantu bayangena. Nini niyalwa phambili. Njengoba silapha nje eManazaretha ukukhathazeka kwenkosi yalapho uMthimbu. Eyafika yezosho ukuthi ayikho into eshiwo abantu ukuthi kuzobhidlizwa lo muzi. Iyona inkosi la ayikazi ikhipha umyalelo uzawudiliza umuzi. Wasethi mina obuye indaba ezitha ngoba manje uyakuza ukuthi uyafuna. Sagcina kudala ufika la. Sesinesikhathi esitha iminyaka engaphezulu kweshumi singezi la. Bafike la ezinze ngakhona ngoba bonke abantu bamfuna ushambe ey'ndaweni zabo angaya emzimusha kodwa abala bamfuna ushambe la bekhona ingakho-ke namhlanje sila eManazaretha sizonikeza inyembezi. Sizona sisuthi asimlahlile. Kunxusa kwenkosi yalelizwe ephethe lemizi yombili. Senihlolwa yini ke eManazaretha ukuthi lamathempeli lemizi yombili ayamathempeli lemizi yombili iphethwe inkosi eyodwa. Senihlolwa yini nje ukuthi nibe munye wayinina. Kodwa ngiyethemba ukuthi ngoba ngibona nihlangene namhlanje sinohlangana nomvelo. Ngagcina ngo-2012 la. Bengiza kodwa kulethe one day kuyisikhathi esincane kabi. Ngoba nawo 2 weeks isikhathi esincane ukuthi uhamba abantu besadinga ukuthi uhlale kangakanani one day. Ngoba abantu bafisa into ey'ningi bazocela into ey'ningi kushembe kodwa ukuthi sakho ukubona abantu abangayiguquli mhlophe bangena bebhangelana uyasho ukuthi nini niloyo phambili basibani bazofika ngibagcobeke bashumayelwa laba abangani. Nisale-ke nina eManazaretha yini ngoba yokushaya ibhoksi nokukhuluma kabi ngabanye nize ngakhuluma kabi ngabanye ingane. Ukukhuluma kabi ngomunye umuntu kuyicala. Uma ngabe umbona usephutheni omunye umuntu ozeduze wakhe umbuyise uhlala naye phansi umbuyise umakhe ngoba kuleli ibandla sizowakhanda sekuzobhizana. Yilo ngagcina-ke ngo-2012 ukuza la. Hhayi ngoba ngixoshwe umuntu. Okusho ukuthi bekusafika leso sikhathi sokuthi omubi angene phakathi kwenu. Bese ngabezana udabukele omunye ulambile ushema. Uthathe bese uthikeza kwena nje mwathi uzofundisa wena. Mhlawumbe uzakwazi uzokulungisa ulungile. Ugcina ungalunganga kwesinye isikhathi bese beyibale ushema. Ake nilunge enhliziyweni bagcotshwe. Mina ngikhuluma ngabagcotshwe. Ngoba makulwa indlovu kubutshana. Kushuthi makulwa abagcotshwa phezulu konakala eManazaretha. Ngicela-ke njengoba lamakhile likhehle nomjiyakho. Osomfundisi uyikhehle nomjiyakho nekhehle nomjiyakho babambisane
sister kenze lokhu umbonisa ukuthi manje baba kanjani masenza kanje mayithi futhi umfundisi cha ku-wrong lokho usuke esho into wrong ngoba ubekiwe ukuthi abe yinsika yebandla uyashesha uyibona into wrong ndeyisa ewini kalehle kulaka ningabi nolaka namakhono ningalwi othini abafikayo bafica thina sikhebhana one zivelaphi izimpi zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezintweni zenu ezithweni zenu na niyafisa nokho aninalutho niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho niyalwa nenza izimpi aninalutho ukuba ningaceli niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithe ezinkanukweni zenu awuyasa usitshela asitshela uwa uyalana kwawo awuyasa
nanini ngiyazi ukuthi ngiyakhumbula futhi ubaba owaphendula iswili la kwakhiwa lo muzi manje ufana nomuzi kababa ngawulibona kanjani umuzi kayihlo noma bengingafuni kodwa bengikhumbula wona ukuthi kufanele kuheleze umoya wokuzwana phakathi kwethu singamakholwa nokuthandana kube khona singamakholwa bese kuyaphela ukungezwani ukuthi isibanibani akazwani isibanibani nibe into eyodwa njengebhandi ibhandi liyahamba lirawundi liphinde liyohlangana la lisuke kusuke khona ningavunani kwangele phakathi kwenu namhlanje njengoba ngilapha mwenu ngizoxosha umubi ngifuna kuphela ungazwani ebandleni nakubaxosha ungalo bazwane kube into eyodwa bese okunye-ke okunzima ebandleni uyabona uma uzonda umgcoshwa noma ungamthandi umgcoshwa walona ungabavimbi abantu babefisa ukuya khona akuba wena ongayi ngoba inhliziyo yakho ikuvumela ukuthi ungayi uzoba babandani inhliziyo zabo ziyathanda ukuya lapha sesaba umuntu ukuya ngoba manje ukhona zokuthola uma ebuya kanti masizela sife sizothula izona sizocela nezibusiso asikho isidingo sokuthi umuntu anqatshelwe ukuzala mina-ke noma kanje besiwu-50 bezovamba lo mhlangano mina nginayo yonke into mina ayikho into enginayo uyabona iy'nkomo enginazo engiy'tholele ekhaya ziningabe ingawuphathi umhlangano manje ukuthi nibange indaba yempepho bengizoyikhipha mina iy'nkomo ngidabukela abasosizini ngoba akukho engingafuni ukupha abantu mina uma ngize kubantu ngisuke ngifuna ukubapha konke enginakho ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu babamkhulu mkhulu ilanga inyanga ezinoba ukuthi ubani bahlale kulabantu abangayigquli ingubo emhlophe ukuthi konke bebefike bezocela babe sebetholile bangabheki thina ngoba thina sesijwayele kepha umuntu aqinisa inhliziyo abantu acelayo aqinisa inhliziyo ushembe umwelisana bonke abantu akanamona nani esihamba nani eNazaretha ngifisa ukuthi nibe njalo shembe eNazaretha noma ukholwa usungakholwa uma wazi ukuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena mawufuna ukholwa uqala uthanda umakhelwane wakho ngeke uthi udlulele umakhelwane wakho uzothanda thina la esontweni ungathi ungabhekani nomakhelwane wakho la nakhelene khona uvuke umbone njalo ekuseni uzosithanda kanjani thina
esihlangene namhlanje. Isifiso sami ukuthi ngingaphinde ngizothiwa nomsindo neyabanga. Ngoba ngifuna ukuthi uma ngize la angibuye nje ila. Dr. Sabata ngifuna ukuzwana. Sendlela amasonto amabili la. Ukube bekhona ukuzwana phakathi kwenu. Bese uhamba usiyadila phesheya. Ngoba yini into eyodwa. Ngabe sisikhathi masi sisemzomusha. Solethe uwendila. Senzele umduduza endaweni yenu. Manje mana zenze lento kaShembe anoyibheka. Ngoba niyihloniphe futhi. Ngoba lento kaShembe iyakwazi ukususa umuntu esesitongweni imkhiphela ngaphandle wasemasanga sephakameni. Manje basuka ngaphandle amasanga ukwalikhona ukuzala. Umfundela lapho ifiso
uyifunda baba masuyitholile. ngakho mina siboshwa enkosini Ngakho mina siboshwa enkosini. ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele Ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele. ukubizwa enabizwa ngakho Ukubizwa enabizwa ngakho. ukuthobeka konke Ukuthobeka konke. ubumnene Nobumnene. ukubheka kade Ukubheka kade. nokubekezelelana Nokubekezelelana. uthando Uthando. nikhuthalele ukugcina ubunye Nikhuthalele ukugcina ubunye. kwamoya ngezibopho Ukamoya ngesibopho sokuthula. sokuthula Ngiyabonga baba inkosi ngosiza. Ngakho-ke mina siboshwe enkosini ngiyanicela ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Nihambe ngokuthobeka nene ukubheka kade nokubekezelelana ngothando. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Kungabi khona umuntu owenza izinto noma kanjani. Owenzayo ukwenza ngendlela engeyona uyulahlwa. Kufanele yonke into siyenze ngokuthula ngesibopho sikamoya sokuthula nokubekezelelana. Uma ngakho ukubekezelelana kusho ukuthi ayikho into esiyenzayo. Kufanele sibekezelelane, sithandane, sihloniphane. Umuntu akahambile ngendlela yakhe, ahambe ngendlela abizwa ngayo ezala. Ngoba usuhamba ngeyakho indlela uyabakhipha abakini la. Inkaye umuntu athi walethwa abakubuya sekhonzela abakubu, kodwa manje uthola ukuthi manje abakubu uyabakhipha. Ubona zonke izinto. Uyani Manazaretha sisekhona isikhathi. Kufanele nokuthi manje umgcotshwa angafuni abagcotshwa baye komunye makuthiwa kunomhlangano. Ingabavimba abantu Manazaretha. Bayekeni bese mabefuna ukuza. Ngoba nobani akakholelwa omunye umuntu ukholelwa iside lakhe. Akungisho umakha ukholelwa yena. Ukholelwa iside lakho ukuthi mhla uhamba emhlabeni inyama ishona phansi umgodi ngeke bafaka abantu abathathu emgodini owodwa. Nomnyango wezulu angeni kanye kanye. Ukholelwa na ukuthi ngelinye ilanga uyohamba kulo mhlaba umnyango wezulu usuyakuvulela uma ubukholwa ngeqiniso. Kodwa uma ude uzenzela into zakho uyibonela na ukuthi uyangakuphi. Ngoba indlela ezimbili, enye ekufeni, enye ekulahlweni, enye ekuphileni. Uma ufuna ukuya ekuphileni yenza njengoba ushemba kufundisa. Angakhona okunye okuzoqhamuka nawe. Unqabe nabantu. Ngoba wewe Manazaretha nawazi ukuthi umhlangano uyinto enzima kabi, uyasinda umhlangano. Ngosuku lokuqala singenile nobathethela abantu nivale amathempeli la amancane. Babuye abantu bezila. Ukuze noma ophethe kulomuzi ecela isandla akwazi ukucela emthathazweni wasekuseni bamfaka isandla enze lo wakwenzayo okuyinqumo zebandla. Maningi abalethi abantu menza ukuthi athwale kanzima asindwe. Ningakwenzi lokho ngoba lokho kuyinto eyisiqalekiso sokuthi umhlolile umhlangano cha. Akekho umuntu ongahlolwa umhlangano. Uyabona thina mase sifikile noma inkomo ngayinye. Yempepho iqatha phela impepho akuyona ukuthi uthatha ngomhlubulo. Namhlanje umhlangano uyavalwa.
sonke sibusisekile. Kodwa-ke nesitshaba abakhulula nje abantu kweMalazaretha. Awufundi lapho babo. Roma 12 verse 16 kuya 18. Abantwana akaNkulunkulu ayathandana. Abantwana ningazishayi abahlakaniphileyo. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Ningaphindiseli umuntu okubi ngokubi. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu. Uma kungenzeka ngokwenu. Hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Incwadi isho kanje ithi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Manibe inhliziyonye ningazindli ngokuphakemeyo kodwa neliswa ngokuphansi ningazishayi abahlakaniphileyo. Hlaniphani nangahlakaniphi kakhulu ukuze nihlale nabantu ukuze nibusise.
kufanele sazi maNazaretha ukuthi mani baphendula abantu nisuke nibaphendule uShembe abekho abenu abantu abakaShembe kuthiwa ngolunye usuku emzini wasekufaka mina umkhulu ilanga uJanuwari isivala umshado kaJanuwari wakhipha umyalelo ukuthi inhla yisuthi nabashumayeli hambani niyophendula abantu umuntu nomuntu abuye nomuntu amphendulile ngoJulayi ngaseJulayi bahamba-ke abantu kumhlangano wasobhaliwe entabeni babashumayeza abantu ey'ndleleni ey'thize ey'timeleni nayo yonke indawo babashumayeza abantu wahamba isikhathi safika lesi sikhathi ayishilo umkhulu usuku ofanele babuye nabantu ngoJulayi bafika ngoJulayi kufanele umuntu nomuntu ebese-ke eletha abantu noma umuntu amphendulile phambi wasethi umkhulu nanti usuku sesikhulume ngalokho ngicela-ke umuntu nomuntu alethe phambi kwami abaphendulile ngibabone base bebaletha-ke ngokuhlukahlukana omunye wayeletha 2 omunye alethe 8 omunye alethe 10 besethi lo oletha umuntu nahamba abantu uShembe engibaphendulile ngegama lakho bese mshonzeni ezomunye lese naba u10 athi nahamba abantu uShembe mina ngibaphendulile ngegama lakho la ekhaya-ke ziningi iy'ndlela zokulahlwa eze naba u20 omunye athi nahamba Shembe mina ngibaphendulile ngegama lakho wase kufika omunye wayephethe abantu abaningi ngale ndlela ukuthi kwabamnyama igceke wasethi lo muntu-ke nahamba mina Shembe ngibaphendulile abantu bami lase limhlula-ke ulimi lwasezulwini ukuthi abaphendulile ngegama likaShembe wathi abakhe wasethi uShembe ngoba uthi labantu abaphendulile abakho uhamba nabo kwangadlalwa-ke kuphakamente wayexosha umuntu uyabona nje kuwe manje khona usehamba nje uyabophendule ngale yamthwalisa imithwalo ugodukuye kuthiwa ngaphinda buye wabe sexoshwa-ke lo muntu ngoba wathi abantu abaphendulile abakhe nani-ke ngiyanceka maNazaretha ningawavimba abantu babezizomisa enkumbulweni nithi abenu wathi wena inhliziyo mengakuvumeli ukuthi hambani niye kuShembe mina ngizosala ngobona ungafuni ukulahlwa ngabaningi la ekhaya ziningi iy'ndlela zokulahlwa ukuthi uyathandwa kanti awuthandi uyalelwa indlela ebumnyameni ukuthi awutshelwa-ke la ekhaya ukuthi ebumnyameni kulethiwa inkosi ikubusisa ngiyanicela-ke maNazaretha zamani ngayo yonke indlela uhlelelwe noSathane yinye into indlela yokuthi nilwe noSathane ukuba nihlale phansi nihloniphane nithandane ngey'khathi zonke bese nibuyele entweni enaniyiyo ekuqaleni ukubona kulahleka ukhiye nje nibuye niyeke le ndlela yasekuqaleni kade niyiyo uyabona kusekhona lo muzi wasenkumbulweni wodwa beniyinto eyodwa manje konakele manje imizimba esimbili ngoba phela nemizi emibili kuphela nje engabe nabe
Ndlovu Shembe uthi ngominyaka enkumbulweni ngominyaka emzomusha nibe baningi njengoba nibaningi nje nitshengisa uthando nicele futhi mangabe inhliziyo zenzile khona uthi Shembe sicela usigeze inhliziyo uzenze zibe mhlophe njengey'ngubo esiy'gqokile ungabi nje iy'ngubo esiy'gqokile ezimhlophe kodwa inhliziyo zibomvu nicele kuShembe nicele nokuthi Shembe siphe umoya wokuzwana usenze sibe munye ukuthi lapho singabonanga khona ngasolinye usibonise sihlale phansi sibonisane ukukholwa masila sisenkolweni akekho ozolahlwa kodwa nobani oyilahla yena bekukuhle eManazaretha ukubona amakholwa ehlelisene kahle ethandana enza into kanye ngesikhathi esisodwa elekelelana ungalibuki kabalinye ikholwa lemalewini olubuyise wena ufane nomuntu uma eqhuba izimvu zakhe khona ekhalakathela eyowini ukwazayo ukuthi ayikhubezile phambili zizaba ukuyitabula le eyowini umuntu ngoba sizovusana nje kwasila hlanganani-ke nibe nilo namaqhinga kasathane sipheleke isihlava lesi sokungangenelani nasegoli yayikhona impi yayicisha ifana nale kodwa namhlanje igoli selilodwa nani-ke ngiyaniceka sengiphetha-ke eManazaretha kufanele nihlale nazi ukuthi la kukhona khona ukungcwele usathane suke khona ezodunga ukungcwele isifiso sami ukuthi mhla ngibuya la eManazaretha noma ngihambe ngiye emzomusha noma ngiya enkumbulweni ngifuna ukunifica neyinto eyodwa owasemzomusha lwasenkumbulweni nixoxa limlunye mina-ke njengoba ngiphambi kweManazaretha sengiphetha ngimele ukunitshengisa indlela eyempumelelo nasekuphileni kuyisikusizeni kuzwini sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-884 sizocela umvangeli uConco wasemzomusha ubasibona ngale sihlabelelo ngosingusisa inkosi usibonga bangcwele
la uyizilonke nemajuba college kwamhlophe stadium awuniyadela kodwa webantu baseNewcastle nineneke ndayibona ikatabuleni bathapha bhothi sinyoka mfuleni ngegama likaShepard wasuyituza bheka phezulu zinkanyamba zayiphikelela engagani zothetha amacala lahlome eminizwi lenqothomo uyaziliphelela abahlazikazi lohlaba isoyini waze wakheleza ngishigubazi qulusa nawe mqulusi kwabolela ngesithabathaba somuzi emathafeni asemondlomo wathi sethandanani siyekeni webantu basemhlabeni uyaziligoqile South Africa kanti soze nilifika lavala ngehlahla otherwise isikhathi mengomile nokunokuno usole ubheka Damaseko wayenenkani esisele njengani abanye bawugcina ngoke-Grey Town nase-Pinetown onyazilibuye Cape Town basuka isikhishikazana esikabheni onyazilithekelela Robben Island lasukumalama ngenyawo sajapha isikhishikazana bathithwa yinto abantu ngoba noJesu Kristu wezinto efana ihamba nabafundi bakhe umkhulule Nkosi yakwambothe ematilongweni lwathi unyaziso hlangane eKhenani yaphuma ejele eqonde eKhenani Nkosi yakwambothe yasidela isikhohlo sakho lasehadini kwandiza amahelicopter eKhenani kuyindawo ndiza amalulwane ushamba bamshaya indishela bomthetho enganivela unyazi ukhomande emazulwini shosha zasukume mina enyokeni kwamhalodlunkulu nabantwana wathabaza umhloko mande vuka udla amadoda unqungqula zabe ethana phezulu yasematawetweni lasethembezinhle wathi yasethembezinhle wayibhula suka amacuku iphuphelele emxhalume insuku zethu ukusuka yayitholela kazinto izindlela ixhega ligida liphindelela lagida ligida liphindelela lagida ligida liphindelela inkobe ekhaba beyisengayo ngenamagquba amabili elinye kwakunentaba omhlangano elinye kuvela nginto homisim engakhali intinga entaba omhlangano intinga ebethi bagqubela abahlophe kwakhala iphuma nentaba enomhlangano kwakhala intinga homisi akhala iphuma nentaba enomhlangano kwakhala intinga homisi inkulu zabathebe bebashabuluka wayikhashla ingodosi yacimela yagaca yaphutha ingqiba masondo walahluphinto watabetule engqibela foshuka ngehlongwane ondizazawuqatekatekaphani zazinomamkhalefusa yituthe mqadi hambanonke bathathi nokumasesibakweni bachiza wasebenzele wavula ngazelelezini esasikushobeleza esikoloma ngesani ngobenkosothingo yahola inkosi uyazi kwamakashebeni umbona todolosela inkosi uyazi kwamakashebeni ihlahla lomqafa lwagoshwa inkosi uyazi kwamakashebe bhala imshelezi elashela basethembezini abangengakanani njente nenasadlabanela ashela baseginyezi abangengakanani njente kumasenyamazana banganela aphakamela owaphakamela ingonyama yahlala isesihlezi wayiphakamela yahlala yathi sihlezi wayiphakamela yahlala wayikhipha ezomnene isumaphakamisebe hlahla omncane wasabone izofela wakhuqabadla yazahluphekaleni ubunethi babukanomhlubulo ongene wabirela ngesitezi ushawengoda mzomusha okhela ngesitezi ushawengoda isibangalisweni okhela ngesitezi ushawengoda intatoka okhela ngesitezi ushawengoda idogiya okhela ngesitezi ushawengoda gibisila umlokothedlela zonke lokoteke walokothuza wathi ekhelani lapho engamashela kwangenguwendoda engamashela amabandla ingasusawena zawathetha abakolweni abakamakhali kwempilo ngada ingosimvula inkudlamana abathukabelo ayihlebe amabandla zomlethaliso abanisela wayivuma kashesho foto enqangabethi impahla bayithola abantu baphakaphezulu ukudla kwamahlazidla bayishiya owahlamba umthatho wentangomhlophe wehlela ehlathini ngaphesha kwekhelani hliziyomnene engafane muntu ayisewayifani ezamfazi ngoba afumalela ubukhesi bokonom ayivhalela ngulomangathethebanga watukela amabanyela solobele umntu usapulativethen ilekhalaphapika zonazetha inteswayithelebakhabakileyo sembizakadela uqhoma sakhetha ukuyithulela zaze sabubangela inkosi umsindo eyiphumela esikhophathela sentabayigcwele awuthole umsindo ngenhlambuzohlelini anqubuzela amafuma amabili isibence esithokozela ngabalaphana basendiya umlando obathi babesamthetha uvunana nehlonto ubulangulwabo zonke izizwe ziyakulibona unyazi evalo umhlangano namhlanje
ngidokeni bonke kusasa inkosi inibusise. Uyaphuma umhlangano ngomsombuluko weBethlehem eNtabazo inkosi inibusise.